徛台湾看世界，来看西班牙，让114年了后，再度出现到天狗假日的天文奇景。西班牙的政府预估，可能有高达600万人，其中包括46万的海外游客，专工到西班牙看这个天狗假日。 月球甲日头规个早起来，西班牙北部报告苏省的阿里哈镇传出侪人欢喜的欢呼声。Es una cosa increíble, nunca lo había visto y espectacular y este sitio es espectacular en la playa en Arija, genial, vamos. Venid aquí a Arija, Burgos y lo ves, esto es increíble. 欧洲时间12号尾暗暝，西欧地区出现27年来天狗假日的奇景，已经过西班牙、冰岛和格陵兰为所在，其中西班牙的天气上好，愈真好。同时，这嘛是伊比利半岛自1912年后，过114年，搁一摆看到天狗假日。Pues a mí me ha parecido muy emocionante, se me ha puesto la piel de gallina, los brazos, las piernas muy emocionantes, sí. No esperaba sobre todo esa luz, ¿verdad? 西班牙政府进前预测，可能有一批600万人走来看，其中包括差不多46万位海外游客，专工来到西班牙看。And it was one of the most beautiful eclipses I've seen. The one in 2024 was very long, but this one the sun looked very, very big. So it was really cool. 伫咧巴西容纳一定游客爬上144公尺高的塔楼看天狗假日。那西班牙国家航空嘛特别安排一台专机，载游客甲研究人员飞到西班牙北部为空中看这个奇景。 Es que es único, o sea, y más desde aquí, desde un avión, la altura, el ambiente, el silencio, o sea, no es lo mismo, entiendo yo, que verlo desde la calle con unas gafas o no, diferente. 冰岛首都瑞京亚维桥因为分站大增高，无多看到天狗假日，不过真侪民众嘛是同款等到天暗大声喝休。I saw that it came with quickly came with darkness over the place. It was sort of surreal. 欧洲地区后一片出现的天狗假日，会伫咧2027年8月7日，全时代会经过西班牙甲直布罗陀。